بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حليف ورام بالنبي مهيما أبيت بليل التم سهران منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل في الورق ليلي وجيرتي نيام وجفني كالمذانب معرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينت الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفا أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لم يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما الغير ما وما فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومضحا منه قد صرت جيلما فمن رام تركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحيلا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وأيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكتوا ولكنهم قد غادوا متردما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى مزن فسال مصرمدا وإذ رام مسك الماء أمسك ملهما وإن قريشا عيبوه وصغروه وشق له ذا الجو بدرا معظما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وهدم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من
من رمية حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يهدي الله من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومعلما يبيد جيوشا للضلال ورمرما فتم هداه الأرض كرها وطاعة وعزم وعرب أرشد الكل عمما حتى أدان الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محتما فصار فينا المسلمون وعندنا وسر سهر وسر خلق إنسيمو محجني وسواتي سمي الله إني جعلتك في الدارين يا ثقتي إسنا نسينا فكن ملجاي الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلككم مجيبني عيسما أدعوك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكري كمال هند الممات معا إيمان يا الله ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لقاك الحق يا الله ولجعل الموت راحات ومفرات من كل سر وكرب دخيلا وفسقي الجسم أي سروق فارقني في الخبر لا تبليا هدار يا الله وكن نسير أنيسي حينما دفنوا جسمي فسرت ويدا سمي الله لا تتممن مهيما قد يرويني بلك فيا كلما أخساه يا الله ونجني وجميع مسلمين معنا وناجي والدتي آمين يا الله اغفر لنا ولا إن فوق فلنا جميع فاتحة الله صلاة الفاتحة لا بتهي ngeen astahfirullah sen heñaade astahfirullah ma sen heñaade goor fof waɗa laabi temeɗɗe ɗiɗi e sappo e jeetati sa yiɗi puɗɗoroɗa sappo e jeetati ɗi sa yiɗi puɗɗoroɗa temeɗɗe ɗi ko wonata ɗon ko ceerno o defani en ɗum ceerno Mouhamadou Lamine Sow ko an mbaɗana min temeɗɗe ɗiɗi e nogas e jeetati astahfirullah pullude bandiraɓe son gayni payene goɗɗum an waɗa min temeɗɗe ɗiɗi e nogas e jeetati goto fof yo waɗ temeɗɗi kala timmini o wiide allahu akbar walla wiyami timmini wattinde jiraɓe tani mbatten ko la ilaha illa allah la ilaha illa allah caggal fatiha salatul fatiha la ilaha illa allah laabi ujunere goto fof waɗa laabi ujunere eyi ɗum ɗo ala ko hen laabi ujunere tan la ilaha illa allah jogiiɗo kurus o temeɗɗe sappo e jeetati salatul fatiha caggal fatiha e salatul fatiha lafiya temeɗɗe e sappo e jeetati o welma hen fof puɗɗorɗa ko heddi ko ceerno o defi temeɗɗe e sappo e jeetati salatul fatiha temeɗɗe e sappo e jeetati salatul fatiha o welma hen fof puɗɗorɗa rewɓe e worɓe onon rewɓe ɓuuri yawde jabane duwaw ni sinɗe mbaɗi ɗum on donkani ɗum ɗinne ga wonan darɓe joni fatiha e salat jeetati laabi temeɗɗe e sappo e jeetati يا رب صل مدى الآساد والبكر ما هن مستاب خير الخلق أحمدنا يا رب صل
مدى الآثار والبكر خير مدائهما في سيد البصر خير مدائهما في سيد البصر أنسى حسني كالجوهر المنذ والدرر لأنه خير من عبده خالقنا وسر جملة موجود من الصور لأنه خير من عبده خالقنا وسر جملة موجود من الصور سيدنا محمد تستجلب الفكرة في أوصافه ضربا كيما تفوز من الأمداح بالدرر سيدنا محمد محمد أحمد الأكوان قادبة ناعف الهوان كيه الوعد والخبر نور خليل حبيب مرتدى القمر معين غير مذموم ولا أثر شر محمد في بركم مرمي إلي ينتم ngare siftoyen golleji fewho Umar lalli fuutan tottani ceerno Hammadou Umar Taal kaɗalejo Afrique dariɗo man fande fulɓe bajol wallahi ñande Misra Umar gadu waɗeɓe jaddani ceerno Hammadou Umar Taal kaɗalejo Afrique dariɗo man fande fulɓe bajol wallahi ñande Misra Umar gadu waɗeɓe jaddani Cheikh Umar Taal baɓɓe mbooti wanduna fi joli joli en e laanal daɗal omo awda ha kusɗumen e fewle Tijaani ceerno Hammadou Sy Cheikh Umar Taal ko birniɗe gite men mo wona birniɗe e nder ɓerɗe men haa darnga e gen koɗen aljanna adanaani الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم صهوة أني ورابته والمويات صدق الغايات زمام وبابي ذكر مدى الدهر يقرأ له ذات هب للولي ولية مكانة فوق الأنعام علية جلالة جلية فالرين يستعل Alhaji Mam Moussa yettima ɗo joni woni ceerno Nouru mo Alhaji Mamadou Moussa walla mbiyen kadi ceerno Hamidou Ly yettima ɗo e weltinirde kadi bandiraɓe ko aduna e gueɗɗe jaadata goto kadi ɓiɗɗo galle o
seydi Thiam yo Allah wallu no yahi rasulillahi ko juuɗe ñorte makko dañe Thiam so dañi gueɗal muñinɗo Cheikh Oumar ɓen so dañi gueɗal hawnaki ɗum noon jawnen ganden المختار ذي القدم وعلى آله ذي الهمم بحرمة جد تجان ورنا والجرى سيدنا أمنا وفيض خير أنا ممنا وابن شيخ تجاني وهذا مورقة فأنا بك عندك ردمه إبراهيم نور ليالي woren doldi taw en jarlaka en jafaka ko jogiɗen ɗo e tonga e kayit ko yamirore ceernajo hono ceerno Sada Babalam enen puɗɗito golle noon golɗe kadi en namni deeƴal keddeñoɓe ni guila adan kono kadi mbiyenno toon ha ɓeyɗo fewde joni mbaɗɗaren mo Jawharatul Kamal kala mo alda e salligi ala ɗon gueɗal oto janggu ɗum Jawharatul Kamal goto min foof ne waɗa ɗum laabi jeeɗiɗi goto min fof ne waɗa Jawharatul Kamal laabi jeeɗiɗi Kamal laabi jeeɗiɗi debbo e gorko en jokkoɓe golle ɓe Allah mbayni jooɗoto en janto en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi yaafimama ɓe kamɓe fof malakaji ɗi mbiya aha ne ndende e jonde he wo fihim walla neɗɗo mo ganduɗa ala e haaji koɓe jehata ko jomiraɗo wi ay ɓe la yasqatihim jalisu kala joddiɗo mabɓe ko malaɗo wadde neɗɗo yo reeno haalde ko wona ɗum kala kene waɗe ene zicre saɗa wawi waɗɗo sa wawa kadi keɗo ala ko bonnata yafuɗon noon ko golle ɗe teddugal annabi e teddugal golɗe ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ya latif soyɗimi ñallo ɗum addi min ɗo ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi enen heeɗiɓe fof mo goni no liiroɗen debbo e gorko goto fof e waɗa ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e joyyi yo Allah mbasen heñade ɗo belnoma hen ɗo beeleɗa hen fof puɗɗoroɗa ɗo beeleɗa hen fof puɗɗoroɗa ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e joyyi ya latif ya latif ya latif ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e joyyi ya latif ya latif ɗo ɗum mawɗo o wiyan mbaɗ muñiren ɗum Allah noon mbaɗen yo Allah tellere en yurmede Allah ittanen calɗe gontaɗe Allah huccina yimɓeɓe e ko nafata ɗumen rumtina ɗumen e kala ene kene lolla ɗumen ɗum foof kadi heɓoto ko e nder duwa o ɗum woni noon mawɗo o wiyen mbaɗir ni sen gari juurade en dewra en dewru ɗum Allah en jaɓanimo ɗum enenne eɗen mbaɗa e ɗoftare yo Allah timmin ɗum ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e joyyi ya latif mbasen kadi heñade yilorɗen ko temedere e sappo e jeegom ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeetati e nayyi nayi baba adama noon ko bisimillahi rahmani rahim mi jippino e mum ndeɗo deftere jangga hen joni bisimillahi rahmani rahim ko ɗum mbatten Mouhamadou Amin temeɗɗi ɗiɗi e nogas e jeetati bisimillahi rahmani rahim laabi temeɗɗi ɗiɗi e nogas e jeetati kala keddiɗo yo waɗ laabi temeɗɗi ɗiɗi e sappo e jeetati bisimillahi rahmani rahim e caggal fatiha e salatul fatiha laabi tati bisimillahi irrahmani irrahim bisimillahi irrahmani irrahim laabi temeɗɗi ɗiɗi e capanɗe jeetati laabi temeɗɗi e sappo e jeetati sohlongo laabi temeɗɗi ɗiɗi e sappo e jeetati almam men o waɗa laabi temeɗɗi ɗiɗi e nogas e jeetati en nelal garɗo en nelal mawɗo o ceerno Abdoulaye Lam o wi ceerno Sada o suwa yaltude taw o wi noon ñalawma o ñalawma yimɓe fof gonga noon ha joni keewi kono wonande hoɓe woɗɗuɓe arɓe kala hen kadi cukalirɗo yidde yiide mom uddiri dawal ina arde yiyamo nane har min fuɗɗade waji uddirno ko suratu yasin
wiya ko suratu yasin woni qalbul qur'ani kañum woni ɓernde qur'an karim kono kadi qalbu kadi en jogii qalbu ko ɗon paaɗen jooɗi Mouhamadou Lamine Sokho 227 caggal fatiha sawdul fatiha goto men fof yo wat salamun qawlan min rabbin rahimin abi 216 mbasen he ñaade salamun qawlan min rabbin rahimin laabi 216 laabi 216 e fiɓen hen eno ceerno o wiiri ɗo ni dendagal haajuji aduna dendagal kadi rafiji gummiɗi kulɓine salamu qawla min rabbi rahimin 216 ɗo mbiɗaɗa he fof puɗɗorɗa eyyi ɗum noon joni paare ko hasbunallahu wa ni'mal wakil mbanna hen 226 ha ɗum waɗi noon jaafoɗon de ƴetten ɗum ɗacco nagui de eyyi bisimillah nimal wakil ndewnaten hen laabi 226 goto fof 216 caggal fatiha salatul fatiha 216 caggal fatiha salatul fatiha hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil julɗi fof barke gonɗo qul huwallahu ahad yo Allah waɗɗum dental ngal waɗa e julɗi fof capanɗe nayyi e goho qul huwallahu ahad ceernajo noon yalta eyyi capanɗe nayyi e goho qul omo andi noon dental ngal e wuli omo andi ne wuli omo andi kadi ko giɗgol e nam sokki on ngari ɗo omo andi seeremɓe nan ɗo yimɓe moƴƴiɓe nan ɗo ko ɓerɗe noon cohli tan ko waaji o ñaagui seeremɓe wonɓe ko wani ceerno Nouru en woɗɓe woɗɓe kala ko goto Allah jolli e ɓerde mum ene wawi wonde yewtande yimɓe haade warde so ari duwe ha gasa o wi noon kanko wi hay goto yahata ɗo wottaki hay goto yahata ɗo wottaki ɗum o yiɗi ko ɗum kadi o yemiri so ɗum ɓenni taniraɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam nan e dental he miskineɓe nan e dental he kala kadi joguiɗo kadi kone adda ene wallita kadi ko faare ziyara o on jooɗiɓe nan ɗo e tabal jomum wawi yettade ɗum ceerno Moussa Dembari en Aliseni Diallo en ko ɓen kalfina ɗum joni noon tawde ceerno o suwa arde ko noon o wiiri baba ceerno Nouru en nan ɗo yimɓe nan ɗo kala he ɓi sokna adama labbinaɗomo tun wata iwɗo e ngon wuro barkina ngoto fuuta men wiyetengo halwar jalbinago ngo hirɗata goftiɗo yarli ceerno mum kala hunde fof diggandu ɗum lewaniɗo ɗum kala tikkata joom annoraji ɓutiɗi nder kame yaasi fo o tirimiski wurdi muɗum suytata sifa sokona adama timmata yonimo tan
fiide ɓe waliyaɓe allah ɓe ñoɓata kala en mojanta ɓurde mum ene heewi tef ngam barke ɓe jinnaɓe laaɓe ɓe tunwata ɓurɓuujo o suma leyɗe kala ena kam tan fahalul fuhuuli ko kodda adama ngandita ko naange hono feññaange lewru ndu liɓɓata hono jamma badre lewlewal ngal jillata ko fahrutowol o ñaaƴire e dowañɓe kala ko faabuyawngu maayo luggongo yoolata hoodaretel nde leyɗe men duuɓi sappoyi e jeetati o dalini o ñorani habre naasum wallata nde o timminoyi capanɗe tati kame duuɓi tati ɗo heɓloyi gila fuuta men faa ɓundu faa fuuta jalon faa kankare kono hawsa diina mo rappata o waɗi lebbi jeeɗiɗi sokkoto faa timmi kete o jooɗima gaandu ne lebbi ɗiɗi ɗon yawtata sima sokno adama timmata yonoyimo tan feññinde ɓe waliyaɓe allah ɓe ñooɓata allahumma salli ala sayyidina bandiraɓe ceerno Nour wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o min calmini dental ngal fof amin juuro on amin kadi ñaago on duwaw amin ñaago on kadi yaafuya amin nduwono dental ngal fof amin jetta ceerno amin jetta dental ngal fof o wi ceerno ko wiino fawama ko o wi won wonɓe ɗo o wi ko ɗen keccimo duuɗi o wi ko ɗen gatimo e gandal o wi ko ɗen ɓurimo wonde gando o wi ko ɗen kaani haalde o wi ko haalata ko heewan no feewi o wi ko faati tan ko mbaɗɗen ɗo ko o wi ko ndewɗen ɗo ko o wi hay hunde ɓura ɗum moƴƴude sabu enen fof o wi addi men ɗo ko yidde wootere e himna gooto e yiilaade moƴƴere o wi sabu oɗo jiyaaɗo allah o wi allah ene rokkimo geɗe ɗiɗi o wi ko ɗen geɗe ɗiɗi tan addi en ɗo o wi allah ene rokkimo ko joom duuɗi e nder timmoore men nde keccuɗomo hannde ene famdi heen so woodi kay woodde o wi ɗiɗo ɓen ngel ko ganndo allah kadi ene rokkimo ganndal omo reeni kadi ganndal ngal o wi no wiiranoni o wi ɗeɗe geɗe ɗiɗi fof noon tawde ɗe ndende e makko kanko ceerno Sada enenne en jii ɗum en ngari mawnindemo e ɗum e ñagademo duwaw e ɗum yo allah yoɓan moƴƴere o wi ko mbaɗɗen ko konko ceerno Nour ene mawne e banggue allah juurade mawɗo joom duuɓi a mawnini ɗum allah mawninma
sa juurima ganndo sa juurima ganndo sabu gandal muɗum sabu gandal mum Allah moƴƴanma Allah moƴƴanma Allah andinma Allah andinma ko andinimo ko andinimo ko e geɗil gaddimi tawde ɗen geɗe ɗiɗi gaddi en ɗo eɗen ñaago Allah eɗen ñaago Allah yo Allah rokku en yo Allah hokku en fandinde baraji gonɗi hen ɗi yo Allah hokku en fandinde moƴƴere wonde hen nde eɗen ñaago Allah jikke men o ko garanɗen ɗo ko hoto Allah soydin ɗum o yi ko mbiɗon yo haal ko konko ceernaniru o yi andude nan ɗo o yi ko ɗen keccimo gatimo e gandal gatimo e duuɗi ɓen lebdi e haalde ɗum ɓen poti haalde ɗum o yi on jarama noon o yi dental ngal fof e ceerno e dental ngal fof rewde e inde makko konko ceerno nuuru o yi o hono wawi noɓen yo kaal taw kamɓe ɓe mbawa haalde o yi ɗum ko moƴƴinde neɗɗo tan e yiɗande ɗum tan o yi onon fof yo Allah yoɓo on moƴƴere o yi on jarama allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kala ngayde tuccide o koye mawɓe men jeeya koye moƴƴuɓe almuɓe ceerno Mamadou Bocar Kane jeeya o wi o salmini on o juurima on o wi eɗen jetta Allah eɗen juula e annabijo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallama eɗen jetta Allah kadi ko Allah hawrdinen e nde ɗo jonde ko jonde Allah ko jonde jipporde yurmede ala ko addi en ɗo sowona gilli Allah e gilli nelaɗo Allah e Cheikhna Ahmad Tidiane e Cheikhna Oumar Foutiyou radiyallahu ta'ala anhu gilli en ɗam ene hen kono ko ɓuri hen hewde ko enɗam l'islam o wi sa yi julɓe fof ɓerɗe Allah huccine e neɗɗo o firti ko neɗɗo o ene wonde Allah o wi da iman ɗum ko enɗam l'islam waɗata ɗum ko ɗum yimɓe addi ɗo yimɓe enɗam kadi kosam ne heewi kono enɗam l'islam ko ɗum addata zéro neɗɗo wiyeɗa ene juuro o tan ko bandam neɗɗo juurotte ko wonde jeeyaɗo Allah kala ko woni fof e leñol Allah ande ko gonɗa fof e leñol baadi ko jeeyaɗo Allah oɗo jeeyi ziyara o noon baadi neɗɗo baɗanteɗo ziyara o ko jeeyaɗo Allah ko ligganiɗo diine ene liggani hakkude muɗum e Allah ene woni darorgal maccuɓe Allah jeeyaɓe Allah ala kadi ko ɗamini so wona o waɗirta tan kadi ko Allah enenne somo wuuri e so o wuurani yo Allah junno ha juura alay sago ɗum kan wonata hen kono en mbaɗat ndenden mbaɗen ziyara mawninen mo teddinan mo sabu o gollanima hakkude makko e Allah o gollanima kadi diine enenne kadi alay sago Allah duñat pittali men e yidde mo e yidde gollanademo Allah yi kala gollani ɗum mami iltu tagore nde hucce e mum gollana ɗum ɗum noon ziyara o ko ni wayi hawre kadi e dental julɓe pop koko moƴƴi dental julɓe huccodirde gueece ɗe ɗum ne moƴƴi de ɗum jeeya ko e gueɗe ɓurɗe moƴƴude
longto hono yiide yeeso julɗo en longto hay funnaange o wi so a yii lomta yiide yeeso julɗo mo Allah yiɗi jaɓani ene lomto hay huccidde funnaange addi waliyade Allah Cheikh Tidiane koye mawɓe maɓɓe ɓe mbaɗi daa'ira huccita koye yeeso goɗɗo ɗum funnaange o wi ɗum addi Cheikh Tidiane wariyaɓe Allah mawɗo maɓɓe ko Cheikh Tidiane waddeɓe daa'ira yimɓe jeeɓe Allah fewo pirtodir heen kuccodir heen jeeso men yiyodir heen goto fof yoga e goɗɗo on annore ilahiya mon fof yeeso mum o lomtano goɗɗo on e kaabatul mukasharrafa ɗum ko teddungal yeeso julɗo ngal Allah waɗi mum wadde hay sinno ko da'ira wazifa no yimɓe kuccodiri ni so tawi neɗɗo ko daɗaɗo hankkadi ene yoɓa so tawi ko da'ira o firtaki ala ko rumtoto o faya funnangue ala jeete ɗe huccinnoɗe ɓaade ɗe mbaylaki yo hucciɗe e jeete he tan ndeke noon rendude julɓe ene moƴƴi no feewi haa tengte kala nde woni tottu o jogoto haada e sali fo e miskine ɓe fof renndine jogoo miskine eyi miskine ɓe kaalama nan heen e kala nde ɓe ndenndi kadi wasata kadi wasiyaji ɗi ɓe mbasodiri wasiyaji ɗi noon ko adi fof tinnade e ko Allah wi yo yimɓe tinno e mum ko sabu neɗɗo jeeɓirta ɗum juuroɗa ɗum ko tawa kadi taw ko notiɗo Allah ndeke noon woni fof yo nooto Allah nooro Allah noon ko e fawaidullahi tabaraka wa taala limanagal gonɗina Allah gonɗina malaikaji Allah gonɗina hoddiro gonɗina nulal muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗumingel ko totta julde totta kadi no wirani so gantu ala taw ka gorko dokkoya dental julde nde e dental so korko ari o hoora so tawi o dañi kone askina o aska tawa kadi ko askal laamngal ko saɗi en ko kono de koma neɗɗo waɗa jihadu nafsi de tan laɓɓina asakal ngal joomil ngel ko hajju woni notade Allah ɗum woni waɗateɓe ziyara ɗe ko notiɓe Allah ɗum noon enenne eɗen jiɗi waade no ɓe mbayini e ñemtinde ɓe nguuren heen maayen heen ɗum de woni mana ziyara arde nandikinade e nandikinade e oɗo jiyaɗo Allah ɗum noon enen fof garangal men ko ɗum namni dental julɓe koko moƴƴi tan wi ɗeɗo gueɗe fof jeewani e ɗeɗo jonde sabu jonde nde ko yamirde ko moƴƴi e wasodirde ko moƴƴi e jokkodirde en ɗam ɗum noon dental ngal ko moƴƴal ɗum noon eɗen jettir ɗum Allah kadi eɗen jokkoro eɗen jettoro ɗum Allah subhanahu tabaraka wa taala o wi julɗo soyani kala ko waɗi omo jogui hen gueɗal to banggue Allah ene ñaaga tan kala ko neɗɗo ne waɗa yo waɗir ɗum saabi Allah kala komo haala hen e komo waɗa hen yo waɗir saabi Allah e komo ara hen yo waɗir saabi Allah nde nde o soyani
o waɗi ɗum sabu Allah e yettorade Allah e jokkorade Allah e dandorade musibaji e dandorade kadi shebani e dandorade kadi seyɗane ɗum noon enenne yontamin koko moƴƴi tan yo Allah waɗani hen ko moƴƴi oɗo ceerno noon Allah rokkimo gueɗe kewɗe waɗi hende ceerno Nourou haali hewde duuɓi yettina Allah heddi ko Allah addamo so tawi duuɓuji ɗi duwama kadi ko yimɓe gande makko ko heeri taw ko khaasu taw kadi kaala taw kadi ko tawdi kadi ko yonti wi assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe ma jafodiren de ko gonga hunde nan juura mi andal ceerno mawɗo kuɗɗo yaltude mi anda mbiɗen o jiggoɓe anan paɗimo de haydara min mbaɗa hamo ɓe tinno ara yimɓe tampi e caggal nde gummiɗen e ceerno Nourou mo alhaji mawɗo Moussa Ly paaɗen ciɗede ceerno mo ceerno Bocara Gaye joni paaɗen koye mbaɗam mawnam kono ceerno Ahmed Tidiani Ba onon fof mo ganduɗon ko neɗɗo coftuɗo to banggue diine dariɗo to banggue jokkere en ɗam joguiɗo kadi gueɗal timmugal e galle Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala an min jejjita kadi gueɗal ngal o jogui kadi e galle Cheikhna Ahmed Tidiani radiallahu taala e umuman ɗum noon kanko ƴettata konngol waɗa ko yewtidi hen haade mawɗo o arde inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم أبي العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني الشريف الذي رضي الله عنه وارضاه عنا بآمين وعن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته وفقرائه وأصحابه وأهل مودته وأهل طريقته رضوان الله عليهم أجمعين وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأصدقائنا وأحبائنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رضوان الله عليهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen jaafno eɗen calmina dental ngal eɗen kofnoɓe eɗen ñaagoɓe duwaw eɗen jaafnoɓe to banggal oɗo alhaali eɗen pamdiri ko kaalaten ko wona gandal mum wona duuɓi mum wona haydara kono noon e dental diiniyankoye walla so tawi wono ngal ɗo rendi ene moƴƴi goto fof barkinoro hen adda hen kadi ne mana fodde ko foti hen addude jiɗɗen tan ko haalde konnguɗi ɗiɗi dabbi goo ko gonɗen e dow mum ko holto pawɗen ɗum andi ene waɗi pelle kaaloje ñiŋoje walla mana biyoje ene jalkita ko fewte ziyara kono noon ganden ziyara ko ɗum ko Allah yamiri ko sunna nelaɗo sallah sallam ko jamaa kadi yamiri saabu ene ari hadis kudusiyi e ɗemgal nelaɗo sallah sallam jomiraɗo haali mana o wi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya وجبت محبتي للمتزاورين فيه وجبت محبتي للمتبادلين فيه هذا حديث جوفي كانكو جوميرا سبحانه وتعالى ادمغال نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي معنا جوجيني كيلام كيريدي بين يدونديربه سبي ام جوجيني كيلام كيريدي بين جورونديروبه سبي ام جوجيني كيلام بين معنا ركنديروبه وادي معنا ñamlindirobe moƴƴere سبي ام enenne eɗen gandi oɗo hadis kudusi e ko gonɗen e dow mum ko e dendagal gueɗe baaɗiniɗe kewɗen wonde e dow mum ene waynanaki hen
ko wona ɗum ko kadi ne kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o haali e hadis goɗɗo o wi kanko nelaɗo sallah sallam ɗemgal makko o wi gueɗe ɗiɗi ala ko ari dow mum e moƴƴere gueɗe ɗiɗi kadi ala ko ari dow mum e nande o wi maana husnu zanni billahi wo husnu zanni bi ibadillahi o wi ɗum ɗo ala ko ari dow mum e moƴƴere ala ko maana moƴƴinde jikke to Allah e moƴƴinde jikke e jiyaɓe Allah enenne hono no jinnaɓe ɓennuɓe haalɓe ɓe ko mbi ko enen addi en ɗo ko saabi Allah e nelaɗo mum ko saabi jikke Allah e nelaɗo mum e saabi jikke jiyaɗo jinnaɗo men mo garɗen juurade o wonɗo cheikh radiallahu taala anu e facciri kadi hadis goɗɗo ɗo nelaɗo sallah sallam haalno o wi walla dutane ɗen gueɗe ɗiɗi ganduɗa to banggal bonande ala ko ari dow mum ko suu zanni billahi wo suu zanni bi ibadillahi mana gueɗe ɗe ganduɗa ala ko ari dow mum e bonande ko bonde jikke to Allah e bonde jikke e jiyaɓe Allah enen noon e Allah dandi en yo Allah dandine ɗum eɗen moƴƴini jikke to Allah eɗen moƴƴini jikke e jiyaɓe Allah saabu oɗo mo garɗen juurade e mawninde mana ko jiyaɗo Allah ko jinnaɗo meɗen mana banggueji foof ɗum noon kadi ne no pulaar wiyata ni so neɗɗo ne yiiɗi astoyade guerte yahata koɗo guerte ndemano enenne eɗen gandi moƴƴere Allah nan ɗon sababude to banggal duuɓi makko sababude to banggal golle makko sababude kadi no cheikh radiallahu taala anu bi sababi muwalatihi lillahi enen eɗen jiiɗi bi walatina iyahu ha wawa yettinde en Allah maana ene ketti kene ɗe makko kanko ko keɗɗo e Allah hande ko atiku to banggal joomi atikullahi fi ardihi kanko ko maana o yettima e duuɓi han kadi ko moƴƴere tan windante bakkar o windantake ɗum noon woni oɗo ko jarlaɗo jafaɗo enenne eɗen jiiɗi arde barkinorademo takkade makko mawnindemo hofnademo beele moƴƴere nde Allah waɗanimo nde enenne ene taso e meɗen hadis goɗɗo o kanko cheikh radiallahu taala mo faccira ɗum o wi nelaɗo sallah sallam wi ko salil ulamaa wa khalidil hukamaa washabil kubara o wi wonde ko an neɗɗanke namdo anduɓe maana coccodira e maana e hukama en maana e ñeñƴuɓe kadi ne gonditinoɗa maana e mawɓe joni noon kanko cheikh radiallahu taala anu o faccitiri ɗum koto banggal maqamatuji diine to maana namdo anduɓe koto banggal maana gonɗo e martaba l'islam so tawi a golli ko l'islam woni hen ko ene wayno oɗo mo gondikinɗa e oɗo martaba kanko gando o mana ko walla o mana o newnantuma ko nadde aljanna so tawi a wondikinima ñeñƴuɓe sa wondikinima ñeñƴuɓe ɓen ene wayno mana ɓattintuma ko Allah ɗum woni maqama iman hono muminina to ko muslimina ɗo ko muminina so tawi a wondi amana a soccodire ñeƴƴumɓe so tawi a wondikinima ma mawɓe ɓe ɓen ene wayno ko kañumen kollatma ko Allah ɗon ko maqama ihsan ɗon ko muhsinina en ɗum noon enen to banggue meɗen eɗen ɗo jiyaɗo Allah oɗo jinnaɗo mo garɗen ƴewde so tawi koto banggal koye maana koye alimina ene jeeya so tawi koye banggal hukama en koye mabɓe o jeeya to banggal kadi kubra kadi to banggal juɓɓi makko kadi koye mabɓe o jeeya ɗum noon woni so tawi to banggal namdal sa namdima mum ko feere diine ma ala kulli hal maw jaaɓe so taw banggal hikma saabu eɗen mbiya pulaar ene wiya mawɗo juurani mana juurani hewani duuɓi ɓooy wuurde heɓa sodani gandal ɓooy wuurde eɗen gandi hannde duuɓi makko ɗiɗo tolni ɗo ala kulli hal so tawi o jaggani en hikmaji ɗi o andi e tarihi mo andi ma en pagitore hen gandal ha wayno koke to banggal duuɓi makko ɗi kadi ne alhamdulillah rabbi no mbiɗen ni jomum yettima e duuɓi jomum han kadi natti windanede bakara ko moƴƴi tan windante kadi dewe makko Allah kala hen ko rokkiri ko wawno wadde e cagaragal makko baraji windantuno ɗi ko ɗum kadi windante ɗo woni ɗo ɗum noon ko gonɗen e dow mum ko eɗen jettira ɗum Allah eɗen gandi kadi koye dow gonga gonɗen kadi ko wona ɗum ko to banggal jokkude en ɗamɗam ɗum ɗon woni ene wayno jokkere en ɗam eɗen gandi ko jomiraɗo subahanahu wa taala haali hen eɗen gandi ko nelaɗo sallah sallam haali hen eɗen gandi ko cheikh tidiane radiallahu taala an wasi en hen eɗen gandi ko jinnaɓe men kadi ko masi en hen ɗum ɗo ko moƴƴere mere woni ɗo ko mana ko barke kewɗo woni ɗo ɗum ɗon mbiyeten tan ko yo Allah rokki en fandimde wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
tawde ceerno o arani ha joni ɗum waɗi guila hanki hakkille naatimi galle nde mbimi komi jikkejo tan joni ceerno Ablaye Mariame nan ɗo waɗa ko mimi hen hade yimɓe yeewede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله إياك نعبد وإياك نستعين كون شغال أنكو الله بأم وجه ونامين من غندي تنبا من دوما كو آمين بلكين تو كو مبارنتا من حاجة من الله ما شاء الله ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وصفي المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين صاحب الهود الكوثر الذي يؤمن الواردين أحمد أبي القاسم المزمل المدثر طاهي ياسين إنسان سائغ خاتم الوجود بديع صدر الوحي حافظ سر العزل كاسب قلب المقربين ترجمان لسان القدم حامل اللواء اليزن مالك عظمة المد رؤوف رحيم بالمؤمنين واسطة عبد النبوة درة تاج رسالة قائد الركب الولاية إمام أهل الحضارة مقدم أسكن السادات المرسلين من أتاه روح الأمين من عند رب العالمين فأركبه البراق وخرق به سواد باق يباصر الجمال الجلال العظلي وبحاطه بكمال الإذن الأبدي وزفت عليه مخاطرة الأربعين الكونين صلى الله عليه وسلم وعثته رؤساء الرسل عليهم السلام وتصعب بين يديه وبهمة جمال أنصاره السفان سفينه وسط الهيبة آن وقال ثواتك الأصنام وخدأت العزة رؤوس أصحاب سوام النور وخصخت صلى الله عليه وسلم اللهم صل على باطن الله لأظهر سيدنا محمد الذي ظاهر عين الباطن وعلى آله وأصحابه وسلم bandiraɓe julɗo assalamu aleykum caggal yettude allah e julde mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam mi salmini julɓe ɓe fof tawi ko salminago l'islamu tawi wona salminago hanpulare mbiyatma ko ene ñolɗuɗa no kiruɗa no mbirtuɗa min mi wiyanne mbiɓe kisal yo won e nokku o yo wone diwan yo wone aduna o fof julɓe heefere fof yo allah rokka ɗumen hen yo jam waɗi e windere ko duwa ɗo ka kay allah henno hen heɓre mi salmini mawɓe ɗiɗo wonɓe ɗo ɓe kadi mi salmini sukaɓe ɗiɗo wonɓe ɗo ɓe hol mawɓe ɗiɗo wonɓe ɗo kala mawɗo gonɗo ɗo kettiɗo duuɓi mi salmini min komi cukalel kono an ko an liggantoon so cukalel are mawɓe kay ko kañum foti ligganade mawɓe pofto kono mawɓe yo liggoto sukaɓe umade non mawɗo gonɗo ɗo kecciɗo duuɓi mi salminima kala kecciɗo ɗo duuɓi an mi salminima kecciɗo duuɓi fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ma waqara sabun sayhan illa qayyada allahu lahu saban yuwaqiruhu inda kibar sinnihi kala cukalel teddini mawɓe tan kala nde cukalel teddini mawɓe ma allah heblan ɗum sukaɓe ha heew sa mawni ɓen teddinma ɗum waɗi fetta kala cukalel ngel teddinta mawɗum sa mawni ala ko dañata hiɗa jibni sa yiɗi jibna heew ala ko nafata ɗum noon sukaɓe teddinde mawɓe de teddungal oɗo gandi no wayata teddinde mawɗo mawɗo ene yiiɗi ñamminede ene yiiɗi yarnede ene yiiɗi kontinede ene yiiɗi ɗum kono mawɗo ɓuuri yidde fof e teddungal ko so haalanima nana sa nani jaɓa mbaɗa ɗum mawɗo yiɗi teddunde mawɗo goɗɗo o mi salminima kala wonɓe ɗo e jonde he ɓurɓe gandal ɓe mi salmini ɓen kala ganda yahata ko hannde o jibina on ke ko mawɗo
nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o ari makka nde wona cukalel wonno o tawi noon bawiraɗ makko wadde kala joom gandal on kay ko mawɗo mi salminima sababude ɗum mi salmini kay sukaɓe ɗiɗo wonɓe ɗo ɓe kala cukalel gonɗon gonande he tawi ene guel hecci a duuɓi mi salmini no guel famɗiri fof mi salmini guel cokla surtout ma tohson ko ay ko on mbeɗa wiya bandiraɓe rewɓe tinno ndefɗen kon cogol ko roppiye kon kono kuɗe kon moƴƴene kon aduna waɗi ko koye tati aduna waɗi ko koye tati hen koygal ko waloɓe rewde Allah ɓe ko ɓen jogii ɗum hen koyngal ko kullon Allah kon jogii ɗum hen koyngal ko yurmede cukalon tohson kon jogii ɗum son pi cukalon kon di aduna o bonorde teɗen kafji ɗin taw mi salmini sukaɓe ɓe noon kadi mi salmini kala mawɗo jooɗi ɗo e a wona gam an ka cukalel kala mawɗo hay so dañi duuɓi temedere ɓarge a wona gam ka cukalel mawɗo jafoɗa sa welaka noon sa welaka ko mbimi a wona ka cukalel ko haɗa mi haalanma konkuɗe joyi tan sa waɗi ɗum tan a wontata gam natta wonde cukalel mawɗo aɗa heeɗi sa ari e jonde waalde ni goo a deƴƴat sa deƴƴi kadi keɗoɗa woni ɗi ay sa heeɗima ganda sa andi sa yeehi mbaɗa ko ganduɗa ko sa yima anda kalana ɗum a wonti gando kisa ودمر لك العمار وابتك بذولا وأمر والب ودمر بذولا وعلى الورى در وصلا بذولا بعباد الله بالمجد والعلا رسول شفيع في القيامة مرجوتا فلا كل باغ كان بالعرض دلالا وهاجر للمولى فسار به العلا وضعفت دار الحق تدرد على أجر ولا قدرا وعدوا ومسعلا نبي له على الجنان مفوتا ألا إن فتى كان ميلاد سنة رسول شفيع للسدائد عبوه ولا بودعي ونهج مسهل هو المرشد البذول لا يتبهل سجيع على كل الكمات مجره على إنه ذل ولاب وملال لكل البرايا لا عن الحق يوهل هو سندد العادي فليس يوهل أديب خبير بالدواء ليس يوهل قلوب من أبوتا ألا إن فردا كان ميلاد سنا وأم الورى إذ كل بدء له سنا وأما به نفان وقد أبدل سنا عباد الله بالنبي وسنا رسول شفيع للسدائر يغلو ألا إن يدروا ألا إنه رفد عن الاعتماد ko gollano ho hanki o addanama o jimi hen o yamiri o waɗira noon nde ceertatan e jonde men kikiɗe hanki amadou ceerno min mbi nawa kollama so jaaɓi o yamiri min mbaɗi noon so salima woppe on saaha mbiɗa woni galle otel duuɓi ceerno yamiri fof ha laaɓi eyyi koye ɗum ɗo noon kono noon wonko joli hen ko joli hen ko noon kaalen ɗum ha nonon bammen ceerno Nouru ɓoyi fof noon so rendinama waɗama goto duwamane yona kono gueɗe goori nani hen won hen ɗo toɗɗi ko bandiraɓe men woɗɗo saraji ɗo bandiraɓe enɗam kesam e ɗemɗe mabɓe ne ɗe jiiɗi ɓe barkinoro e ko duwete ko caggal nde ittirɗen programme o janggo kalima Qur'an o sa gayni fayen dowuji ɗi so goto amen do yumino fof min joddinima minen fof min joddinima hen kedditnomo teddinitere fof min mbiyano teddinir keddiɗo fof teddito min mbiya o teddinir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم وأعطانا ما يكفينا وما يكفيكم أدام الله انتفاعنا وانتفاعكم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين بارك الله فيكم ndiraɗe jafoɗon seeɗa mbeɗa ñaagui duwaw wonande jinnaɗo amen ceerno amen mo ala ɗo jaaɗo safara o ceerno Abdou Mouhamadou Ba so laani tinnoɗon e limon e anniyaji mon tiɓen hen ñaagon limon Allah cellal en ñaagui on ɗum hatno Qur'an Karim darde fof jagguno ha joni kadi ko ɗum jaggi so tanon alaji mon Moussa ari ɗo walla biyum kañum duwoto hatno Qur'an Karim o heddiɓe totte ko tottoton ko ɗum noon totten ceerno Nouru jangga en hatmo Qur'an bada ɗo o wi ganniyoɗen hen enen fof
ko ñaagiɗen Allah ko yo Allah jaɓan en أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام آمين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا مولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات الحكيم واجعله لنا هجرا يوم الدين اللهم أنفعنا بما شرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته أن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحاذب من كل الحال اللهم أرزقنا فضل من قرأه ما دهن حقه ما نادى والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان اللهم لا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من الغفلة والكسلان اللهم أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير
الكبير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث اللهم أعتق ريابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وأسقنا وصل الجنان اللهم ارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاح أذاننا وذهب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة اللهم أعاصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء آمين يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقم بالعبر غدونا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبق سجال أفقال ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وسكر بزخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك اللهم ارزقنا يا ربنا طاعتك وطاعات رسولك معاملا بكتابك اللهم أصلح لنا ديننا التي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخر التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا لسر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مع الخليفة في موقف القيامة من الذين لا خوف عليهم ولم يحزنون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاح أذاننا وذهب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهور والصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل لنا شفاعا ورحمة وهدى وإماما وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرجقنا يا رب العالمين اللهم بلغها وما ونور ما تلوناه لروحي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
heddi andade ko donɗa yimɓe bottaji leftama mbinoɗa jiɗɗa ko yimɓe gotto bottaji ɗe kamɓene ɓe jaabi aɓe gotto bottaji ɗe aɓe ñagoma duwaw aɓe duwanoma bande en fof gari beltima no mbirunɗa hankkini aɗa weltiniraɓe wonde korka jowtuka ɗo ka a hoorika ka gasi a lim mudduji hoore mbaɗɗa e poos ma ñande donkuɗa fof gacca so gasi yoɓa ɗum ɗon Allah wallima a waɗani ɗum omo weltiniron ɗum onon bandiraɓe julɓe fof omo kadi omo duwono en ɗamɗam woɗɗuɓe e bandiɓe fof oy kala baɗɗo ɗo hen mbuɗu mum omo ñaago Allah yo Allah sow ɗum omo andi noon wona kanko mbaɗan ɗon mbaɗan noon ko diine mbaɗan noon ko Allah mbanna ko nelaɗo Allah ko Allah noon wawi yoɓde yo Allah yoɓon kono omo andi noon kam to nder e bowal ɓernde makko wuuɗi ko kanko haali ɗum e subaka e tawede Amadou e tawede ceerno Abdoulahi Law e tawede gonɗo ele goo e jegino reni mama jeeni jeggi o wi ɓurmi yidde o wiɗi koye bottaje ɗe ngar so wona ɗum so yimɓe ñaami tan o wi so wona ɗum so yimɓe ñaami tan so ñaami nduwo so ñaami kadi nduwo so nduwima ñamani so nduwima ñamani hewɓe kotat mi yiiɗa hay goto siɓo galle o wattaki o wi mi yiiɗa hay goto siɓo galle o wattaki wattaki yo bottaje ɗe ngar yo bottaje ɗe ngar yo bottaje ɗe ngar e bottaje ɗe nan ngara ngari heddi ko an tan duwade a kadi mi gotto ha kadi duwani ceerno Oumar mi ñaguima ko yo duwo ɓe mbi ɓe ñaguima ko ya duwo tawi hakkillaji me paye bottade he tan o so hakkillaji paye bottade he tan min nattat yidde komin jiiɗi nande e ma ko duwa omo heewani o wi duwa makko heewani minen fof komin jooɗiɓe komin wattoɓe no jiɗirɗa ni komin waɗoɓe noon duwo tan o wi kamɓe fof maɓe gotta e goto yani ɗo ma ñam haali ɗum heewa kadi ɓe jittan ko duwoɗa hankkadi min ketta banggue rabbini sine juuti ɗum jittan ko o wi sene rabbini sene juuri no jiɗirɗa fof aɓe jaaɓi aɓe jooɗo haaliɗajaɓe kette ñamde Allah jarama jarama o wi ay Allah jarama on jarama mbeɗa duwaw noon ko heewani o wi mbeɗa duwaw ko heewani ko duwaw ceerno Nuuru duwi ko o wi ko duwaw ceerno Nuuru duwi ko e khatmul qur'ana o e khatmul qur'ana o hay hunde heddani hay hunde heddani mbeɗa watta hen tan seeɗa mbeɗa watta hen tan seeɗa timmode khatmul qur'ana timmode khatmul qur'ana o timmode nde kadi sallallahu alayhi wa sallam o duwanima sahabaɓe o duwanima annabaɓe o duwanima mursalina en o duwanima waliyaɓe o duwanima jinnaɓe yummiraɓe e babiraɓe e dendagal jooɗiɓe ɓe e dendagal juuɓe fof o duwima ɗum duwa on ɗon tawi duwa o fof duwama minne ko ɗon tan mbattanmi hen seeɗa jaafoɗonmi noon mi wawa haalde no feewi somi rewi haalde tan Allah addata gonɗi gam ɓernde nde helde ne hecciɗi no feewi ɗum noon ko seeɗa khatmul qur'ana wattan o wi khatmul qur'ana wattande mum tan اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى روح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يائمين والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين
وأخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. mbeɗa watta hen konngol gotol noon o mbeɗa watta hen konngol gotol noon konngol pular o konngol pular mbeɗa duwono dendagal ngal mbeɗa duwono dendagal dental ngal fof mbeɗa duwono dendagal bandiraɓe fof mbeɗa duwono dendagal bandiraɓe fof ɗo gummi kamɓe fof ɓe gariɗo kamɓe fof ɓe gariɗo mi yii yirlaɓe mi yii yirlaɓe mi yii lawankoɓe mi yii lawankoɓe mi yii hebbiyaɓe mi yii hebbiyaɓe mi yii mana dendagal ko ummi rewo fof mi yii dendagal ko ummi rewo fof mi yii ko ummi Dakar mi yii ko ummi Dakar ala siyama dendagal halayɓe ha tengti noon e halayɓe men wonɓe toon dendagal halayɓe fof dendagal halayɓe fof ɗo gonno neldi duwawuji mumen yo Allah jaɓanen yo Allah jab duwawu duwuji ɗi ɓe ɗiɗi jaɓanen duwawu yo Allah jab duwuji ɗi dendagal kala ko duwa dendagal kala ko ɗi ko kanko jooɗiraɗo haale qur'ana o wi aduni astajib lakum Allah wi aduni astajib lakum enenne en dowima enen ala sayyidina Muhammadin mi wawa jundala jaaɗo e watta ko yaafay min joldinima kalɗam o min nadde min naftoro ɗum amin ñaago Allah kadi ton ƴafuɗon seeɗa noon koye golle he jeeya nde won noon hundal weeɓani dental ngal heewi camɓe ngal heewi camɓe e sosoɓe e sofɓe somi jama cam gaddi ɗo sappo e joyi ujunere jama abbay gaddi ɗo ujunnaji sappo mbon jeerinaɓe gaddi ɗo ujunnaji tati beelel koyne gaddi ɗo ujunnaji joyi rewɓe worɓe ujunnaji joyi hoore moƴƴi ujunnaji 4 e temedere enɗam calgunaɓe ujunnaji 3 enɗam hawraki ujunnaji 21 jama lopel ujunnaji 5 jama demet sappo e ɗiɗi ujunere ngorel jama ngorel jama gurel hamme ujunnaji 5 galle jaalade ujunnaji 5 jama cide ujunnaji 4 arihara ujunnaji 5 dara halayɓe sappo e ɗiɗi ujunere jama bakaw sappo e tati ujunere jama ngorel ujunnaji 5 jama beelwurde joɓɓe ujunnaji jeenayyi e jafuɗon neɗɗo ko haqqille goto jogui woma jaala rajul min qalbin fi jawfi kanko jogui kaali say ujunnaji jeeɗiɗi ujunnaji 7,5 Amadou Tidiane Gaynde cide ujunere 500 masjid beluɓe joɓɓe salte beluji ɓe ala haali ko ujunnaji jeenayyi ujunnaji 500 urti hen ha beeli urdi joɓɓe ujunnaji 9,5 beeli urdi joɓɓe ujunnaji 9,5 ha sisi ɓenanaɓe pour ujunnaji 5 ganki ujunnaji 4 amna haali seydi 500 daira aysara bokara gafo ujunnaji 28 rewɓe gurel hamme ujunnaji 200 juma escale ujunnaji 5
ko ɗum ɗo yettinoɓe Allah ono waɗɓe yo Allah lomtina noon par kon jarama e joyi o wi tawi o attani yettaki gayi wondaka ɓe nani e jaggum so ko mbiyeten min gari e notade e noddado kamiraɓe men lamɓe minen komin diwɓe to banggue camɓe komin fonno dañde e komin gadduno foof min gaddaniɓe guila hunde yettaki elte ziyara he mi ñaago Allah tan eɗo dente yo Allah juuɗa ha juura Allah no wawi ɗum waɗi Allah waɗi hen ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah بالنبي مهيما أبيت بليل التم سهران منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل في الورق ليلي وجيرتي نيام وجفني كالمذانب معرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينت الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعم